do kobuno epo yemantem no emu na enche na Premtobre Kasee wo man Ghana mu na Premtobre nso ya na di nso yiri enenam enti Techiman Municipal Assembly no sese wakokoto a waje nkrata ya ebema wo mutumi ama mensini ni mo bibia wasi edan esi nsua no kwan no efri juada wo mo eba bedwiri wo kire se wo de na wotwe baako na esi wo no mo asa adwumadi wo ye Opepombo someda neto so du watche afimpinu ene aduonu miensan mu ena Techiman mensini Adom director edi asem ekodan Techiman district court no say woma kwan na edan a esisi ensu akwan so ewo mensini hono mu nyina no wonyini nyina emfiri hono mu na court no ekwa asetena no ena presiding judge his worship Kwadwo Frimpong Manson ebu ayese ento ankosi memenenda obenimbo someda eto so du watche afimpinu ene aduonu miensan mu no wono mu a wondan esisi ensu akwan so nyina no omomode anu wontu mfiri hono mu the senti Techiman mensini no eya ahoboa se adan a esisi nsu akwan so omansinim honom nyina no obekwa koyi ne nyina afiri honom se de be ya ensu to a enyire emfa mansinim honom biom Order Exeution du eye mensini Adom director woni amane boni wiafia kenten etwetwe nkomo binom ankasa weni ni omopemu no oma comply with court directives no sha court to share se omontunfuro ebi moti so me no kasa yi bi mo ayi omone amafiri ho a omafiri babi omote no na court order no my so ehye West Department aye engineer mo say omonhwe se saafo ni nyina befuro ni nti ane se structures we say assembly so dey can structures the engineer mo na ehwe so nti omofiri ho a say yema sa structures ni firo eno so dey na Adom tu sa na mo na ywe ni engineer no so mbehwe na saafo na firi ho se dey be ya area ho no nso to ayenkonya atorenche bia signed to Yamani Boni enimu say jinaya wo see yes wo de asem no bekwa kodan court amane bua no enya se wonum efiri wompemu ene wo ye na mmom na wabo wonum a wondan esisi samia ne nyina kokko mpem bebre e wa bra wonum enti etu anamon bebre ene timamufo no ehiehyia e kire wo mo binum ho a wo nye save kura eti nsuo no mu pe a ebetimi de atorenche maba nti e ma binum kachiro mo se babi o motene nye enti o mfiri ho ye kan o manti Emmanuel Anderson eye Techiman mensini works engineer ono so edensem sei eto aso Friday be the last day our court we know yeah, but today at our meeting works committee the committee decided that there should be a committee before me. Now what the committee would do is to go to the entire area, not those that they have selected, say Bibu or Modern, but to go to the entire area and do an assessment of where we cannot build and where we can build.